US President tharlak lu na tura buaina na men lo achua lo thona alena wangin Washington DC le Capitol Hill a uluk taka ven himna kalpuyani amun ma veng tuata na anman National Guard jinga hian buaina cho chua tuma malamek right wing extremist mi le sa antele telo FBI chuan chuin right wing militia tene na inzom na nei mi pahni chu ven himna na thokri lo turati anita ani January ni ruka US Capitol building lu chil ani tumkhan National Guard tepo antel ti hriatani a hei wang hian Washington DC le Capitol duty mek te jinga po buaina cho chua relo an lo tel ve an hlau hle ani thotan nia president tharlak lu na ta na enchin na an nei lain ral kheldar vuak ni in an phok lek na sa hle a ral kheldar arik vele a munakal te chu Capitol chunga mun him the crip antia lu tirvek an ni a Annuwa hetiang ral kheldar an vuak chan hi leilon pakhat hnuaya kang mei chuak wangani ti finfi ani Washington DC le Capitol Hill mun zau zok chu National Guard le tual chung police rang in veng ma se an duty na mun pia hian silai le ral thuam ne na thuam fam ki ma in thuam right wing extremist le ra be ni ning to mi hang pol tam tak in do ngal thei tura in ring anin kul ve mek boka in be na rap thak zet chuak mai thei din muna ading mek ani National Guard duty na atanga mel ni le ka hla hian Trump pathop tu lung oilo na anlan tir na hmuna pianga silai le ral thuam ne na thok chuak thin Bugalo Boys anti te anin kul ve mek mingo da poimo tu sarkar thop lo tu le silai khwa khir du ngai lo tu te hian engma kenglova lung oilo na anlan tir chuan National Guard le police te point anja lo ti soin silai ne na an tho chua ero chuan tu man an paljam mei ngai lo ti an soyani thuam fam kema in thuam an ni awangin lo an nei lo Bugalu Boys te pi aloka hian mi hang silai keng rual ra be ni ning inzom khom ni a in soi Black Panthers anti te chu in kul ve thungin a him china tangin Capitol Hill hi an thli thlai renga he mun hian beya to kani vai chuan arang thei ang bera a be tu te beya chengal thei turin an in ring rengani heng pol pani te hi an ngai dan a in detling hlova silaya puak palani vai chuanin engma hlau nei lo le poisak nei lovin anin kap ngal ngein arin om Washington DC a Capitol Complex hi ven himna lama film khurthu hla a thotan ni atang khan tlopo thei lovin khar khip ania police te chuan an omna atanga pi awak lova thilkang khowung vuk an muti an soibok US Capitol po tu kongpui engemoza chu khar ni in White House se vela daidan na bangsiam ani bok abuloko om National Mall po kharani buaina chua lo thona alen e mawangin president tharlak lu hunata na in enlok na inauguration rehearsal thotania nei tura ruwa manlok chu a hun son lat aloni to bokani FBI te chuan US state somnga le District of Columbia silai ne na lung oilo na lan tir tum an omti an hriat awangin ven himna po an uluk le a pathian ni liam ta khan khopui thren khata silai keng pung kho ma se buaina ero achuak talowani FBI le Secret Service te chuan Capitol building a buaina awang khan miza somthum pakua man to in thu buai siam sak an ni a an ni ba ka hian an man hnu loka chua zelen le ngal miza thum somthum an ombok an man jinga hian US Rural na in hniam jok House of Representatives Speaker Nancy Pelosi laptop ru chuak tu atel nge Nancy Pelosi laptop ru tu hi kumsom ni pahnia upa Relay June Williams ni in Pennsylvania man ani a phalna la masak ngai ani ti hradeng chunga phalna nei lowa Capitol lut tharum thona a in nam hnoile buaina siam tu te jinga telti in thu buai siam sakani pasal thren to Williams hian Pelosi laptop data te chu Russian intelligence te hne na hral atum thua soi FBI te chuan hemi chungchang hi anla chui chiang meka kota kalpui ani ang Williams si TV footage satanga Capitol lu chiltu an chui zui na chiang taka mu ni in Pelosi pindan chunga lu tura me puita fui portu berani athilti tumhra chiang tu pakhat chuan Williams hian Russian intelligence SVR anti-trin Russia Foreign Intelligence Service te hna Pelosi computer data te hi ralatum ngeya computer device chu athrian Russia ommek hna thona tuma ma se engemoro kholna awangin athon thei mailova computer device hi alakol nge ati cheto ti ka hrebik lo ati Nancy Pelosi Deputy Chief of Staff Drew Hamilton Capitol building lu chil ani atanga ni nuwa speaker laptop hi ruk bawani thu puangin presentation pek nan bi ka aman thrin ani ti asoya thuruk poimo tak tak a omle omlo tarlan ani lo
ITV News one video footage atangin Capitol chunga mei chaphu satakhi William C ani thu an chian nuwa an chen na Harrisburg Pennsylvania kalin anu an interviewa anu chuan afanu ngei ani thu le an fanu hian akal na turpo achung te hrilovin Capitol lu chil tu te jinga alo tel dei ti asoi boruak thale thalo in mun me kara US President Somli Parukna ta na Joseph Biden Jr. laglu hun tur chu anai tel tela buaina achu alo nan ven him na po an uluk zual hle rilenga wangin trumdanga president laglu na nen ero ainang theidon lo President elect Joe Biden hian US na a nilai ni chhun laia rin omna thu atiam dona alaklu na hun hi Capitol building stepa nei ni in chumi hnuwa White House apanang alaklu na hun hi National Special Security Event anga kalpui ani dona US Secret Service in engkim ruah manin achia thata mo an phuranga ven him na po an kuta aomang phalsak an ni angin DC Metropolitan Police Department le National Guard tenen an thok hodon ani National Guard te hi cholkar khat ai tam Capitol hian an om to a mi sing ni sa nga in President tharlak lu na buaina achu alo nan ma an la kumsang ni som pasaria Donald Trump lak lu ani trum khan ven him na thok tu mi sang ria chau telin tun truma ero January ni ruka buaina chuaka wang khan mitam jok duty tiran ni US khopui ber che vel hi handgun le semi automatic rifle ne na in Trump utten an huala wangin Pentagon chuan sipai te chu thu nei na sang tak apea sipai te hian Washington khopui laili mun rang ranga roadblock siamin chungsinga chuan Potomac River kaltanga in kalpo na leilon te po atelani Green zone a chuan achunga chengemo ti turpoi mo takemo nei ta chau pon lama an chua phalsak ani a red zone a chuan thu nei tu te lir theibak aveiwa phal ani lo bok subway station som chuang khar ani bokani home rental farm Airbnb chuan president laklu don nai via booking pack anti topria tual chung hotel rang te po film khur thula anin khari bokani airlines le airport te an film khur zual le a an passenger le an bungroken te uluk zual en dik vek ni in silai le ral thuam lamchi an pailo film khur taka enzelani tun thlatir lama Capitol building lu chilna atelti an hriat chian chu thlona an chuan phal ani ri lo bok US Railway Company Amtrak po in Washington to po tu an rela de chuan ven him na khau jok kalpuin train service anti claim ria train le station ranga police tam jok duty tir an ni bok President atana laglu tur Biden hi Amtrak train na chuang thang tak ni in tuntruma po hian an chen na Wilmington Delaware tangin train in Washington pantuma se adin mun ahim lo theidona an hriat awangin athul le ta ani tumdanga chuan US President laklu na in khoma hian mipui an tam thrin le a an jimur mur thrin basa tun truma ero US rileng turna saberram an ni baka Capitol building a buaina chuak mi panga in nunna an chan na awang khan mipui an tlim mur don lo January ni ruka Capitol bayani ma khan inaugural committee chuan National Mall le ache vela bittaka mipui tam tak pun khom chu hrithe darna thatak ani theidon ti an hriat awangin mipui te chu a munakal khera president laklu na in khom chim lova TV le thildanga tanga chim jok turin an lo ngen to ama a mipui an thut kha vek thin na Capitol thanglama chuan chair za chuang or hun ni in akal te po a in lat moi to ka oma midang ne na anin nai lo nan ro man na siamani an mi som big pung khom te po hi face mask vo vek turati an ni ba ka tun naya COVID-19 test negative result an nei nge ani ti fin fi ana nei thap turati an ni bokani National Mall hian kumsang ni pakua a Obama laklu ani trum khan mipui makda duai ni don an pung khoma tun truma ero rileng le ven himna thilawangin mipui pun khom lo dan ngai tu ani thung cholkar liamta khan National Park Service chuan tunma a mipui pun khom thin na mun te hi ven himna thilawangin aminol puitan apum puya kharani thu an lo puang to a mipui pun khom aya mun olaya flex sing ni anjar thungani tundin muna Capitol building hian America politician te in pui ai ma in kullian pui a angjok Capitol building le White House he vel zong chu kaltang mai thailo turin hungri vek ani a president le vice president te laklu na kalphung po adang lam hlek don ani rin omna thu an tiam zo a President Biden le Vice President Kamala Harris te hi Capitol chaklama kalin tunma atanga anlo ti thin passing review ceremony an telanga Commander in Chief thar hian sipai te a endikang
ni dang ang chu ni se hemin hu hian man la ya tanga an lo ti thin dan angin president hi lir thei tam tak nen Pennsylvania Avenue kongzo puin mel khat le achan ve a thui an kongzo lai hian kongsir ton ton atangin mi puin an lo lo manga chumi hnuwa White House an lu tang ma se tun tuma ero hetiang hi arem talo Biden hian lir theya kongzo lowin Potomac River kaltlangin USS pai boral ta te phum na bik thlan mual lian ber Arlington Cemetery panin hun amang zo kang Arlington a hun a man zo hian abik taka duan lir thei mangin kumli chunga ta na a in ben bel na tur White House a lutin US President Office alu tak to donani White House a hian thlasom pani liam ta chung khan COVID-19 case a om neu no wangin Federal Agency chuan engkim ti thiang hlim hasak ani don ti an soi in lian tak chhong ruk zeta in thua pindan za som thum pani om na hi ti thiang hlim ni to in alua tu tur te tan pein a om to e